Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Man atu'ani dakhala al-jannah wa man asuni faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan adina tomo-tomo lebih tak Bapak Camat Pancarijang atau yang mewakili dalam hal ini adina tomo-tomo lebih tak Bapak Kepala Kelurahan Lalebantah yang sempat hadir membersamai kita, yang saya hormati dan saya muliakan alena gurunda kami Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rampang beserta dengan para anggotanya, yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, gurunda kami, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang juga sempat hadir membersamai kita, yang saya hormati dan saya muliakan alena tomo-tomo lebita gurunda Imam Kelurahan Lalebantah sekaligus anggota Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pancarijang juga ikut membersamai kita, yang saya hormati dan saya muliakan wabil khusus para pengurus Musalla Sport Center Lalebantah yang sempat hadir bersama dengan pegawai syaratnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, JSM, sininna, tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kimapu ditandingangka lori sisi araja aku wasangan nafung Allah Ta'ala. Tasabah ilalan na yawaniwi tentunya wadi jaji maklupa-rupa mana jama-jamata bahkan kesibukan tak. Nasabah na tofadang kamana si kita baju ilalan na yawaniwi nasabah asyad daput-dapungang asya mana asisumpungan tak. Ipasiya ma inasaba anu macawi ipasi sumpung inasaba anu mabelah maka mesti malebangi paniin nasaba si dipakasiwi yang kami nak batuan namara dari sisi nafung Allah Ta'ala pemagi-magi atau fadang kamana tak kita baju ilalan na yawaniwi di nakadaana na yarika tumatua di nakada buruan na yarika makunray atau fadang kamana siya daput-dapungan nasaba tanda kecintaan kita, tanda kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memagi-magi nasaba peringatan Maulid yang kita lakukan pertama kali di Musalla Sport Center ini mencajiwi patampak barakat napa masih nadi gaga iwala kengi sangadin napa wala suruga pamasih nafung Allah Ta'ala. Salawa nania papa salama masa ifongol lori alim alabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang iasalamakang akatuo nga wanwa linota akatuo nga wanwa akhirata na iya surugay lolong ipamasinah o papahanap punay to masalawain na niya to mapasalama imasa lori alim alabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga natofada kamanamuah
atau pada makalit ya risalang kabitarai na diyatu puri awal gading itu nak kiyasit na pangulawang maka dadi fale roga gaya katai dega ga itu juang isang adin na dua agaya ro riyoron non na fungal latan lekoy at inuru kenaman nanungan na ibadah sumpah japak kasuyata. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nantinya. Sinina toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah nuli kapa ye ditumit tamat carama pak kuwi jange setengah ni 10.25 jadi ngelo atang pengah ya ko salah carama aku pajatona dan alhamdulillah termasuk nuli kapa yewi acaraku yang dekat termasuk maulid kami ini maulid yang paling dekat ke daerah Sidrap. Sinin atau toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Iro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda fakujinna ditujunna umatna ketika yaumil kiamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat nabita. Siapa nyawana na tuhun na nabita o yolo na sinin na fangulun na malaikai o yolo na sinin na punggawa na malaikai italai Jibrilu alaihi salam maka day andi guru tapas sajaray maka cakaca mata na nabita diwatu ifatoko ko amatingan na siya nyawa na natubon na macandraka rupan na macalla fakita matan na natapwa na ite fangulut ta Jibril ifatoko deka gawarikada pamulan na fuada nabi ketika dibangkitkan oleh Allah sangadinna aina ummati ya Jibril lo tega manangi umatku Jibril orang ketika pertama kali dibangkitkan oleh Allah, mesti yang pertama dia ingat adalah orang yang ia cintai, orang yang ia rindukan. Mesti terutama itu nafak dimundingan. Waktu nafak ko nabi tak dena kana kada loke gini ko Abdul Muttalib alina bro kari waktu Madinah dulu tu wajah dia. Apa ira nabi tak telumpulang imondok kilala parimanan nindok na fangulut ta Siti Aminah radhiyallahu anha mati ambona berarti nabi denang kaniti rufat na ambona jadi wimita tajak kulino magana anna to umurut na nabi tak mati si indok na berarti nabi itu yatim piatu ketika berumur anang tahun anak tong lisuri famasena tumatona nabi tak makanya iya bobo nabi tak iya luseran ni nabi tak diwatu 7 matena 2 tofajajanna nina italai Abdul Muttalib tapi nabi ketika dibangkitkan oleh Allah setelah terjadinya hari kiamat napamalna matanna nabi tak naite famulut tak Jibril alaihi salam digagan na buwada sanganinna aina ummati ya Jibril lo tiga manangi umatku Jibril dito nagkanasapan ini Dina nasaba iambon Sayyidina Abdullah. Nabi tidak pernah mencari ibunya Siti Aminah halina jadi yang ibuli ko parimananna. Dina nasaba istrina, dina nasaba anakna apuna, culi-culi terpajinna buah hati balahan jiwanya. Bahkan Nabi tidak pernah mencari sahabat yang paling dekat dengan beliau. Dina nasaba Abu Bakar, dina nasaba Umar, Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi yang diingat Nabi ketika dibangkitkan oleh Allah, digaga sengadin kitu junna umat na toma-toma labi yang kihadir. Niga nasa Nabi tak di mana? Aga nasa fungulot ta Jibril, ya Muhammad, engkaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Napa matenang atinna Nabi tak? Napa paja masara Nabi tak? Magal nak kita dikasih Nabi tak aja akama di antara kita kolina loyolo di taman neraka sebelum Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tanda sayangnya, itulah tanda cintanya Nabi ditujun umat nato malabi yang hadir. Sini nato malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang bersejarah kehidupan Nabi tak melu cerita
Ia ko sejarah kehidupan na Nabi tak mailo itat tak tasik di siti. Angka kita nakara guru tafandite, iro kita iya kode na salay, 30 arwa jilid na patas sa halaman na. Mapamuli na bita ijajiyal na tulisuri pamasena puwang ipadatahong kasablas hijriya. Maka de guru tayo ko iro mayno itatak tasik-isik pitong aso pitong panidito na mira salasay. Makanya Nabi ijajiyang ni aso na sining sapaka sinin na guru tafandre dena si salasare rito yun na aso ijajiyang na nabita. Maka daya to nabita jadi pada hari saning. Magi natane aso salasa na jadi nabita. Magi natane aso araba aso kamisi nasa bairo aso siningi ang kamema 2 kejadian na taruh ng Allah Ta'ala. Kaya pertama hari Senin Allah turunkan itu Al-Quran. Yaitu kurang yang makdapu nga 10, 30 besok 110 surah. Makanya hari Senin Allah turunkan Al-Quran. Aso sining iya ka inabi tak menjadi suruh ketika umurnya Nabi 40 tahun. Aso sining lisuri pamasena puwangi pada tahun ke-11 Hijriyah. Bahkan angka amorena Nabi tak italai Abu Lahab termasuk salah satu penggawana KPRE. Tiap tamu koramana Nabi tak tiapa jemu Nabi tak dega angkat dejemnya Nabi tak rimatan na Abu Lahab. Nasabak selalu memfitnah Nabi, tapi makadai andai gurunta nasabak mariuna Abu Lahab jadi amurena sampai dia merdekakan hambanya namanya Suwaibah al-Islamiyah. Nasabak iyaka awatangan natungka uni sinin pacal ilalaki burukna aga pas sabaranna apa mariu jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iro Abu Lahab ia komero irita digaga decet na di agamata. Iro Abu Lahab bete cara na maride na ta masalang ito arae. Iro Abu Lahab maka kanjak bate na muja-muja na bita hitujud na agama na bawe na bita. Abu Lahab tiafa jempit na bita tapi yaka awat na ganda. Aga pasabaran na gara-gara mariyo jadi na bita. Ya pumili rita dosa na Abu Lahab dosa patua bahkan termasuk dahalan nar kami lalak neraka calana fungala ta'ala tapi mariyo jadi nabita iya ka awat dengan namanya na sebab gembiranya ketika Nabi dilahirkan tomoto malapi yang kihadim apalagi dituju na di umat na tomoto malapi yang kihadim. Apalagi di umatnya setiap saat, setiap waktu kita cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka magi-magi, nasabak peringatan molik tejama yewan nyewe, nasabak tanda kecintaan tak kepada Nabi. Tak koreo dari bolata na tumatinro na ang Nabi tatamilalan ni fitinro tawanan. Maka alangkah bahagianya ketika kita bisa mendapatkan Nabi ilalan na tinro tak tumatumala biyang kihan. Apa maray ang katawye tamakan da ibadah na tamakan da sumpadan na tapi ternyata dia mampu melihat wajahnya Nabi di dalam tidurnya nasawari iwalang hidayah na makan da ibadah na tumatumala biyang kihan apalagi rituju na idi umat na. Apa wadi jadi torindu mana ko nabita waktu jadi tunggu dari mana kau minta maka alangkah bahagianya orang beriman ketika mampu melihat wajahnya Nabi ilalan ni fitin rona to malapi yang kihat. Ila tu nakada guru tapa hikmah ang kami masitungan na yaitu sikri ibaca ya kotomelo sirun to Nabi ta ilalan ni fitin rota. Itabati ya kotomelo matin roh. Tapi upakai amalae sampai sekarang saya tidak bisa tembus. Tapi mamagi-magi fadin alis taniya makarus tasipat na jadi taniya. Wag di jadi kacica mita baca tapi tarutu di labit telala ni fitin rota. Tega ya roh makadai ande guru tapa hikmah. Ia komelo kombo matin romuling kilo kiri munriasi 5 atau abiyomo munriyawa 5 atau mu. Baca iya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 1000 kali. Yaitu tak baca. Gampang ini.
Ya Sayyidi ya Rasulullah kasih sabu ya kota melo matinro tapi tinro tak lingki laukana itanda lima atawi munriasi lima abiyu napai baca kul huwallah tatallus salawat bikasisang istighfar satu kali napata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini saya amalkan nulle kapam makada tania pro daleku na demo ditembus. Tapi bisa jadi yakni diamalkan ini bisa jadi ada amalan tak dibandingkan saya na tulle tembus tomo-tomo lebih yang kihan. Makanya makari guru tafandite ajak lalu mau mati bu ya kode musurun tu nabi tak. Ajak lalu mau mati ya kode musurun tu nabi tak. Bahkan di shopping kemarin masyarakat ni kan na pura sirunto na bita ada satu jemaah tomatua pingsunang kepala sekolah stek ya kode na salah arwani puro na tong muruna na kaliman na ko tangana to ikat tangana to ro iya nasa ustas napok matanganga macara man ako iya ustas kaliman na sirunto na bita itu sudah 5 kali selesai acara mak dapat karasa dena wantanga kada katabi ko ngaji agar amalan tak lauri ini. Nah tulis siruntu si Nabi tak agak baca perbanyak saja salawatmu yang kedua pelihara supaya berjamaah. Jadi lo orang ya kuyurite orang biasa. Itu gak maki fangkat dan sebagainya kuyurite itu biasa ya. Cuma orang orang makanya perbanyak salawatmu kepada Nabi ya kumeko matinro baca ya Sayyidi ya Rasulullah napa pelihara supaya berjamaah. Insyaallah kamu bisa bertemu dengan Nabi. Iya kalimat nasa. Nari na mungkin makbalik na kodang ako yun. Kukot na nga na ito, macam isa di mana tayo ito matamala pingi hadi. Aga na sa jamay, makumemos tas pak biri jamak tanda. Yan na nabi waktu na tikpan, agi na jaman na salaiwi, nang mangujo lo masigi. Ternyata baraka na risisi na sumpaya biri jamak na, dia mampu bertemu nabi di dalam mimpinya tomatamala pingi hadi. Sini na tomatamala pingi jamak yang dimuliakan Allah. Cuman, ini mencari perbedaan pendapat kalangan na panditai okoi tangla ijajengan na nabita. Jadi kami mau pandita pahangi wi makada yaitu nabita ijajiangi asos ini tapi tangla 2. Katong makada dia aja na tangla 2 tangla arwah tu na jadi nabita kada daide tangla asyara maka makada tangla 10. Tapi pendapat yang paling masyhur makada ira nabita ijajiangi aso na sininge tanggal 10 Rabiul Awal tahun 570 Siti ijajengan na pengulutan Nabi Isa. Maka setiap tahunnya kita melakukan peringatan bukan perayaan. Yang namanya peringatan sebatas memperingati maka itu bagian daripada hari besar Islam. Jadi yang ada valuta pahagi beda hari raya si bawah hari besar. Iya ko hari raya tak idi selangi 2 nih. Tega ya roh. Allah perang pitarata na Allah perang karobata. Makanya itu hari raya tadi hari besar. Pura ki mapuasangi sulang itana ilalan na ular ramalan mompo sidi syawal makadaki Allah perang pitara. 10 umpo na sulhijjah makadaki Allah perang karobah. Berarti hari besar Islam hari raya na selangi 2. Allah para pitara na Allah para karobata. Tapi kalau hari besar Islam itu banyak yang nama kadatu peringatan yurura maka itu bagian hari besar tadinya hari raya. Termasuk peringatan Maulid hari besar, peringatan Isra Mi'rajnya Nabi hari besar, peringatan Nuzul Quran hari besar, peringatan Syawal Muharram hari besar. Nah paniya kau malu kadeje nakada yang salah saya Rabiul Awal paja tete mamulu tidak. Justru sitongan na aso-aso ke sitongan na mamaulo. Aso-aso kita niya makaribang ulang ini. Bahkan setiap hari sebenarnya kita bermaulid. Tega contoh, tabi. Iyo ada tayo di ko salangnya. Terutama rito yun na suku Bugis. Iyo ko tohurang mapaputi pasan na tumatatak pasito dengan lalo kak berting farui muli puwi mamak barasanji mauli asan na ito. Biasa tajama to. Taja mamongko kala tumakokoy. Makadai andi guru ta ambo dale aja ambo mo falanya i barasan jengagi. Aja mo falanya baras agi mujama
namo pakada puro ko lupa asin na melo ko mabaca dos salama asibar para sanji ko magi para sanji mabuli baraka baka para sanji kilagi na ibuka botulo itamamana yetu baraka ini gani gaminungi mak baraka itu yun sa hakikat na para sanji iya po te sisa melo ni falanya para sanji agi-agi na jama din anak para sanji justru maka dia tak para sanji lalo ko magi apa boleh para kalisa na para sanji baka mila tu mendre Makkah o ko ni Makkah tawi na aka yasenge para sanji juma dari iya ni adatan ye ko tahura mapabuting ifatuda buting paruwa yuli puri para sanji mauli asandihi tomelo lete bola baru pura ki mali oto pura ki mali motor yuli sipu imama para sanji mauli asandagihi tomelo mapatato bola bajanna wa minna leppa mana parewanna boleh yuli sipu imama para sanji mauli asandagihi tomelo mahakeka yuli sipu imama para sanji mendete nasarake itipa ulak lolona lokonganana mauli asandagihi to malah biyin ki hadir makanya amulu kangire itu gak cepat maka dakamaki selesai ulang mauli fajati mauli tidak justru setiap hari sebenarnya kita bermauli malah biyin ki hadir jadi fasanna andri guruta aja lalu musalaiwi barasanji yempo jangan hilangkan barasanji aja kita jawab tetap kimak barasanji apa boleh baraka kada guru tak namun dia mau pahami betul na Pak Mega to mak barasanji lele matala kopi mak barasanji tel lele sifat curita ante kasipu ima mak busa timun na mak barasanji telui kada ikate doja ima diga kajang fani kada guru tanamo tu damo cidam pemuang kalingi pu ima mak barasanji katutu baraka daripada musale imange ayo ni mancaji masalah itu junai itu motomalapi yang hadir sini na motomalapi jemaah yang dimuliakan Allah maka momentum peringatan maulid ijami lalana yuwaniwi diga sangadina untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu junna yamana keluarga ta ampu anak ta indo anak ta terutama itu junna wija-wija apa ya pirita je situasi makokoi samana je iro anak elanya ni ahlakat nadi samana lenya ake daranda ya lalu yolo na tomotona na samana je mili padu tak pelepoh iro na iya na lalu yolo na tomotona maka bela nini apa ni samakara iro tomoto kuali apa sinin nawarik kadana tembus ketika dia berdoa kepada Allah makanya dia namilo mabusuk lalu menini tomoto malah biya ki hadir na yaji na naay makukuwi na fake jani ang puto nindo na rin ay lupa dampot magi na sabak lenya may bati alaga ya fidi yolo romay ya koto lalo yolo na tumotot tak pertama duro mima ni yolo na paipalit pa ni maatawin na to duro yalo kito yolo na din ang kirite rupan na tumito-miti rupan na tumotot magi na sabak kawalian na tumotot tak napakimilaw tabi kamu pada anak makokol lalo yolo na tumatuan na napalit pa di maatom na napamapatabi-tabi kamu bola ada tapi dia na siya ka tumato malabi yang kihati magay makadami mati tumato taryolo iro hindi iya ko jadi yang iwija-wija jajatoy atah napay isuro na tumasimik kedo ni iya po di makukuy patuli ura alon na indo na masuro na rin magaga kino apa jadi yang iwija-wija jatoy ata na yan nasa makukuy jajan iwija-wija jatoy fundawa nasa maasogilan na wija makatiga suro-suro tumakot na nasa bapangka jamatam na napun na wija-wija na makatiga farenta-farenta tumakot na makaday agama tak mo baulang pun milagi asan na tumakot mo mamusumeman no apalagi musuroy mo kaulang pun milagi asan na tumatamu jangan harap kau dapatkan keberkahan dunia sampai akhirat namo may gawaran parat ya na ifaulang po asan na tumatoy de gaga baraka na ya tuwaran parane sa puripan na pucapak tumatomalapi yang kihani sinin na tumatomalapi jamaah yang dimuliakan Allah makanya magkaday andi guru tak rimang koso
Iya komelo kong bok fancaji anak mo matinulog na din na hoji mak bali-bali. Iya na mili matinro ada pilalo. Iya na tu nakada lusira lalo. Iya sengi lusira dua. Mo campak mo sampuro arona hiyapi di ipapasahabe ini. Tumelo je mali maripot na apa mega jama-jama malapo tumelo naman na sumak bisa penne. Di gaga jama-jama ya kumelo risi-risi. Ilalin ni happy na pasala pungana iya pa na matin na yala happy ya kumatin roy. Kondo to na ya kisuro tiapa jama kada julo matu cinampu. Ini ro na julo matu cinampu. Tiya kedo mari happy re otak na. Jadi dia natin nga gamay, makadanya mo pa happy, tapi batasi happy na tumatama, labi yaki hadir. Mari afa kadi andi guruta, ya na melong matingro adap tegori tujun na ridot cilit na, ada mo bacangi, pertama baca lali alam nasyarah. Namo matuwa ni, makjanggo macapi, yan at yung mangkali nga dap peki, lusera isa deda. Bacangi alam nasyara do cili atatna inna ansalnahu do cili abiona musapuro ni aruna letu sipui watanna sabuluk pui watuna tujunat posina age baca palolisi pala limat tak masa puloyasi loya mubati salawat dikatalu mututu na sabak pak duangan rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Maka kau tanamkan doa di dalam kalbunya baligat lofongana nak denawarani mak bali-bali. Makomoro biasa tabacangi wijata. Akomoro. Mapatungang ifungaji monti tapi iyolo dek bisangi makada makomo garo. Sinin na tumatamala pi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi aga nasabari na tumamaulu. Ini gagas sangadin na dua talupas salam. Nomor sidi yaitu ya amulukangi mancaji wisiar taniya syariah tapahangi di taniya syariah tapi hanya syiar apal labangan yang kedua to mamaulu nasabatan rasul talarifungan la ta'ala nabi tanabi pacapurang yutusuk rilibur nawanwalino sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin menjadi suri teladan yang baik wa rahmatan lil alamin pamasir ditujun na yamanang alaki. Yang ketiga tumelo malis sanus-sanungan na aga ibawa lumamo makanya ang katalo batampura soko makanya sila yang itu mamulu si bawa mamulu maulu din pada ya senge mamulu yalay si didua telu akuram maraja ilalan na peringatan muluhe na ipakin makamala na sabat lanro alit na wading salama siliwangan lino ladto akhirat manalungan. Yasenge mamulu tomatuwa sikit datalo. Apa eran na masigi undi lo mamulu ini panapaka makada terakhir capu ni talo namo di talo nosta sinangala itu. Apa akan ang kakajaliya na ukurangi kampun nakin rey tujo ya to na suko ka do na bawanga. Si Panteng Pumunta lang tu boleh din na ganda si piring apa langgay wi burak lokpo. Napemilawan de liwa kat do na saman na pure tamela kulkase. Melo kasi masigi si sapi sandalaku. Je kaya raya sandalaku ukuran 30 arwah tapi ya si sapi 40 siti. Si papi ya ko pake lo jom kake tu boleh de pake. Sini na to malah bijin ki hadir. Mangkai tapi makadami mati andri gurut tak aja lalo de muali barakat na amulukang iya kumujuk kaini iya kodek mulai male sokona talono tuna hasilija iya kodek mulai male talona sokona tuna hasipat je muante na mak barakat baka papacak telu mak barakat magi makada papacak telu angka kajaji yang purana te mamalo sikit da telo tawi anak-anak tumatuwa silija leja oromelo male barakat na mulukang tapi angka tua 70 tungulu na narina kasi nuli maloting pas sabar ni bawa iya mana na joka na pecah putawi na penala papacak na papacak na monro nale papacak nare na pasipulong ina bawa lo bolana letu bolana na pacak ko dan ritak bana telunga syukurana te mamulu aga kajadiya maluwa makan ri api
Apalala bulanan reapi bolana mak buatang saman na lupa iapi yeman di bolana bali bolana na salama ditujun na bolana magi baraka papacak teluna. Tania curitari ya. Jadi ko salasay matu acara tapasipulong ipapacak nah. Talore talengus tasin na bawer rewa. Sino na tumapamalabi yang kihadir. Adi rewa kapay mang. Iya to ang mulukangi mancaji wisiat apal lebangan. Ayan na biasa na pangiwang at tawiwi apa makade guru ta iya ko ang mulukang aja mo utami syariah. Apa iya na tama to syariah mesti na kanay hukum. Makanya ang kami mas sa bahagian kalumpo dito na melo mamulu. Matupudelo tia aje tia ulu magi na sabak manini tiya tama neraka. Iya dito mamulu to melo mali baraka na serikuaman na to tama surugah. Jadi sila may matay pahangin din na melo sidupa apa si di na sabak manini tiya tama neraka si di na sabak melo mala baraka na tama surugah. Tapi maka dari guru tak aja mau putami syariah apa yang tama tu syariah mesti nak kena hukum. Makanya tidak semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Makanya tu sunnah telu. Pertama, sininna pangkau kena Nabi tak itu bagian daripada sunnah. Maka dari sunnah pilih berarti perbuatannya Nabi. Yang kedua, sininna warikadan Nabi tak itu bagian daripada sunnah. Maka dari sunnah kauliyah ucapannya Nabi. Yang ketiga, sininna pengakuan Nabi tak. Dengan kanajami Nabi tak, tapi najami dua telu sahabat, itu adalah takririyah, berarti pengakuannya Nabi, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Termasuk tak dua telu sahabat najama anu dengan kanajami Nabi tak. Tega ya Rasulullah tak Bilal bin Rabah. Ya Rasulullah tak Bilal bin Rabah, itu kan asalnya Nabi. Ya na kurang mak jende tak imas sumpah sunnah neraka. Makanya angkat tu biasanya sumpah sunnah jende tapi tidak pernah dilakukan Nabi di zamannya. Tapi nuli fangulu tak Bilal. Aga nasa Nabi tak ya Bilal amalang aga mu baki na ang kami tulis sandalamu lentu ke surga. Aga nasa fangulu tak Bilal ya nafura tak mak jende tak masuk pada sunnah neraka. Makanya Pak Bangi masih tak desandalak nah. Yaitu Pak Pamasigi masih jatuh matu tak desandalak nah magi dua kemungkinan. Ya kode nata masurugah yang kedua nalai tahu pada candaran ustasi. Sini nato malak di yang kihat. Maka ke sahabat ya ko ale na mari matatapul huwal na napake mapamupu ya matoraka pamula ya matoraka madua makire-kire sahabat ibonri. Kaji tahu nasele na mari mata takul imang kulkul ja iye apa megatoji to jago parotes kuimangin akadahaya nale na mari malawisat tatapul wala na pake ko na bale apa megatoji to jago parotes musura ima pare kuda tende tunah ya ko tanel tunah tende ku sakdan na mukba sinin na toma lebih ya surah muli ko nabita karena nabita aga pasabari ketika engkau yang jadi imam tiago paja mau baca kul wala. Aga nasa yaro sahabat, saya sangat cinta dengan surah Al-Ikhlas. Aga nasa Nabi tak, karena cintamu dengan surah Al-Ikhlas, si bapa matu ke surga pamasina kung Allah Ta'ala. Jadi dito nawa dengi capa imang kulkule. Kada kama kiai yang kasih imang kulkule ko na pale. Nama kaji turun iya ko to manca di imang. Silin na to malapi yang kihadi. Tapi makadai ande guru tak alalari baraka na kulhuwallah. Itu surah Al-Ikhlas salah satu surah yang pendek setelah inna a'toina kal kautsar. Inna a'toina 3 ayat. Iya ko kul huwallah siaga ayat. Hah? Siaga ayat. Apa? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi, 2 memato malaikat titingi waliwan. Dayero panina malaikai mapamuli capak ni watal letu capak ni tamurang. Maka dia guru tak si Muhammad Zaini Abdul Ghani yang angka to mapamula malasa na baca ikul huwalla bikatallu maka baraka na dina jadi malasa banyak. Ya pidi ya koto malasa jago dareke. Pak kane mati na malasa mukba dareke dah.
dan na yato kumanyamos tas yoko pura ka mak dareke pak kami matu yana pura mak dareke cek de sau nila sana yana tunak kada nabi tak dalang kita irsyadul ibad iya koto malasa becuk batu alasat tak natabaci kul huwalak kasiratu ketika engkau sakit maka bayan na sangadiye tanri kiyak katay na tapulisuri pamasina huwangin na sa balasa yang kita darita maka Allah turunkan 70 malaika masumpajangi jukuta aja tahiran ya ko angka tau mati pada ya ko maralungin aja tahiran ketika ada orang yang meninggal samana lenya matan na kenapa ilawai 70 malaika masumpajangi jukuta bakap makadai andi gurota yana angka to malasa dia baca al-ikhlas 100 kali na sabalasan na mati baja na sangadiye ketika meninggal denan regulla alati jukuna letu asokiyam ya kotomelo manca di fantita na walina dena gesegesi juku ta ulla alati amalkan surah al-ikhlas bahkan Nabi mengatakan ya angka to melo tamila bulana yuruna babana fitunna dia baca al-ikhlas 3 kali ibu kara sininna patampana barakat nadi bahkan itu surah al-ikhlas ketika kita mengamalkan dalam kita irsyadul ibad dolongan apa nomor siti yana angka to amalkan surah al-ikhlas setiap saatnya yakka iya tulasana ya kupunni la samalak yana angka tahu pula ni rumah sakit mak dokter mak komoy pini malak da ilasana coba amalkan perbanyak membaca surah al-ikhlas maka de guru ta'ala kiwe putih ko kacai baca kulu wala syaratu minungi telu tako mo 10 syarat muletu capa aji mo barakana yakka itu lasana dan itu memang janjinya Nabi dalam kita irsyadul ibad yang kedua yana angka to baca kulu huwallah iya ya dampengi dosana atas salahna yang ketiga dene calai lalaki buruk yang keempat detoi parasa ketika meninggal toma-toma lebih yang kihadis apa iya ko tomak bicara lasa di jika gatori na malasa di Diga gatori na marasa cuba yero nabi tak manurut sejarah na guru tak telumi lasana nabi tak nalisuri pamasina pungala ta'ala ada yero nomor sidik yero lasana nabi tak biasa mapadi ulunna karena pengaruh racun yang pernah dia minum yang kedua yero nabi tak biasa macake pelak kajina yang ketiga nabi tak biasa minre semenna watakalena ya apa di lasa tak maiga di siaga lasa tak makokoy angkani kolesterol le, angkani golai, angkani rimati asang orang kamana nih je. Magi nabi tak na jaram malasa, iro sunnah na fale nabi tak na saba jaram malasa. Ternyata nabi tak ya kumatanga ngimandre iya panapa jamandre ya komiloy maso. Ya pwede maso pina to bajak kande. Ya to nabi tak iya panapa jamandre ya komiloy maso. Ya pwede masopi na to baja manri apa itu situngan na watangi telu milo na tamay sepertiga makanan masuk sepertiga udara masuk sepertiga air masuk ya pwede andai tamay wi ya na tu andai na maca ilang biar kasolanga boleh na tega contoh na ya kolak bi makasolang ya kolak bi palai makarete semeng lak bi cekek makarete gering lak bi ludak makarete kolesterol lak bibi caningi maka dete gollah lak bidarata maka dete takata makanya anu lak bimi tu maka sun itu tomato tajir yolo na jarak di malasa apa yang memang tu tomato 2 milasan na pati utu na wat dilaka magi lemak kareso tangana reso na wala kaso mandaka sa paban milim potedo na sarak cari pana hinungi chino na diaji na malasa apa pini matu pede magala ya pede matu aki pede cawu mega patujun na makura pakulaya ya na mega patujun natin na makura pakulan na tuan rupa ya kode na panan na kamake kapasuan na kaje to manan na dia soro na mo anu salah tujuh toh makko memang sinin na to moto malak di jamaah yang dimuliakan Allah terakhir to mamodu to melo malis sanus-sanungan na aga ibawalo mapaudu makanya angka tu telo paligo telo atimu mosompe pungan latalik itu na pagkasuyake yang kedua batampura ake guna ki pada lepa ake gunangan na batampura iya panamati je kupure mahwa yang ketiga pakanjaki asia ma asisu pengetak pada lepa asia mana soko iya ko soko lemak mo tabawalo mamolu tiatu pada sipi apa iya ko soko kadot tak parepulina betulan na
Macawi pemilihannya Macawi pemilihannya baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten, ajak nasabak pada leyang itu dotak, ajak nasabak pada leyang ipapujian atau pada tomelo si pika-pika. Maka dari guru tak poji wi anumu tapi ajak mucece anun natawi. Poji wi anumu tapi ajak mucece anun natawi. Magai boleh ki rinene tak adam. Boleh ki si tati nama tunah dan kan narewa pengen nama riawa nama kapung. Maka aja kina angkat masih di bembe yang demu waktu bembe boleh ko macangi ya ko masarangi rika lopona. Maka di ada nenek taman lomo bukan kaimbok mali si parape rapa si patokong malilu si pakainga mainga pinapajak. Waktasimu bihabalillahi jami'a wala tafarraku. Akatan ni masaki itulot tempatun na buwangi na tofada aja to masarang-sarang. Jadi ya pemakanja asyama tamakanja asisumpungannya maka lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar na faronno ni barakai fungalatala ritujud na idi pak banwai pole polangi si bawa mumpak pole powalat tanay. Sinin na tumotomalak yung kihadir saya kira yung nakapayo falatugang mamagi-magi mancaji bihak katajangan di manang atau pada salama mananungan salama wanwalino labbi assalama kangirilino siwalidna fungallahu subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam Allahul mu'affiq ila aqwali tariq nasarru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.